Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong Mairang constituency ba Metbah lingdo. Ubalong ru hagajuk opor ulampang jong ying dorbar thawan. Jong jela haga khatsau teru jembang arajar arpuwei. Leit Jngoh ya ka Tirot Memorial Civil Hospital Mairang bat hagajuk opor lei kendu ru ya kinong penya jong ni hospital kanang bentep bat ban snau tho. Haga be de bagi jing kiba ka hospital kaya kendu. Hakini kejuk sengiu ba Metbah Leit ru ban Jngoh ya ka Mairang Community Health Center kabarim kabaki nong penya jong ka Tirot Memorial Civil Hospital Mairang kila pen khrea na kabenta ban pelong kom ka jaka sumar ya ki blak ham shitom jor ki baladon kam ya ka oksigen namar ka jingpur stad jong uknyang jingpang COVID-19 hakathan Mairang hi brok away shu hakini ka sengiu ba Metbah pelat pai baru ya ka kali ambulans kaba ke hospital kelayo pediang na ke National Health Mission. Pengira penjana syu mentau senam lilai namar belai. Kalau namar pengira ayo experience macam senam. Dari macam senam kadang hamlong keluar guru-guru yang patip hai protocols, yang patip hai ki guidelines sudah mentau pada orang senam bukan mentau ajar arway. Lanang penjana syu. Ya kata kajing pengkrek kajing kumno bangin sumar kini nong pang bayo ihin kajing pang COVID-19. Klamdan kono kajing sir, klamdan kono kajing tiang. Bangin sukumen sibuk nek hamtam hang di isa ba si wan pej hayangi ban Jngoh ke hospital ban pej hakan korkom ngi pengkrek yon ai mensiam yangi ban support lam yangi. Bar haju ko por hamtam ru nakaliang jongi director jongi desa Dr. Amanwar kat bangipan. Hadu mentah ngiyo, kumne mentah ngiyo ngiyo ayo hadu berai baladak ayo show ambulance. Kaya rak ba sibuk ban transport ban transfer